Last one, it was nearly midnight. Thayu na urumwe niguo wendi wa akenya thutha wa guthire feini na kugayukania ngano na thawani. Ruhonge rwa kanitha niruo NCCK niruritie akenya magacirithie thayu na kuuria maabitha ugitiri matikahuthire hinya muingi hari kuhurana na arurungani. Nao akenya aria marari sheba hari kurora mutafanirie wa githurano giki nio concerned observers ni moritie ateti metheme na miario ingicugira ngui na kurehe ngayukano thutha wa maumirira ma githurano. Sisi tungependa kuomba walioshinda washerehekee ushindi wao kwa upole na unyenyekevu, wasijigambe sana mbele wale ambao walishindwa. Niruo Ruhonge rwa iro nirugite ati maumirira maria mararekererio ni kamiti ya ithurano na mihaka matirari na ucuke. Niruo Ruhonge rwa guthaitira ihoto cia umundu niruritie akenya maige thayu na gwithema na ciiko cia guthukangia indo o undumwe na mbara. They are allowed to contain any unruly protesters with dignity within the rule of law and with reasonable force. Ona thengia ya maabitha a ugitiri gukorwo makihurana na ciiko cia wikinae iria irathie na mbere na kwiyumiria kundu gutiganite ni moritio matikahuthire hinya muingi hari kuhurana na ciiko ta ici. Ngiribotera Kameme TV, nie njitagwo Maina wa Mwangi.